Egunon eta eskerrik asko, gaur bertaratzearren, gaur dakizuenez, boen argitaratu ostean, baina konbokatuak geratzen dira maiatzaren 28an burutuko diren udal eta foru hauteskundeak eta baita Nafarroako parlamentukoak ere. Gaur esan nahi dugu, Euskal Herria Bilduk ilusioz ekiten diola hitzordu elektoral honi, eta dakizuen bezala, konbokatoria honekin batera gaur ere zabalik geratzen da posta bidezko botuaren tramitaziorako epealdia ere. Hauteskunde kanpainaren eta hitzordu elektoral honen nondik norakoak azaltzeko deitu dugu gaurko ekitaldi hau, eta ekitaldi hau aprobetxatu nahi dugu ere, kanpaina honetan herriz herri gure lema zentrala izango den hau aurkezteko ere. Maite duzun herria. Maite duzun herria izango da Euskal Herria Bilduren lema orokorra, eta uste dugu nolabait transmititu egiten duela zer suposatzen duen Euskal Herria Bildurentzat bai herri honek eta bai bertako herritarrek ere. Transmititu nahi du, era berean, Euskal Herria Bilduk gobernatzen duen lekuetan, herritarren bizitzak hobera egiten dutela. Beraz, transmisio horrekin, mezu horrekin, esanahi horrekin ekingo diogu maiatzaren 28ko deialdi horri. Baina maiatzeko hauteskundeez gain, badakigu urtea bukatu aurretik, Espainiako hauteskundeak izango direla, Espainiako gorteetarako hauteskundeak, eta datorren urteko lehen hilabetekoan segurazki berriro ere autonomikoak eta europarrak diren hauteskundeak izango ditugu. Beraz, ziklo elektoral luze bat hasten da gaurkoan, eta ziklo elektoral luze horrekiko gure posizioa edo gure posizionamendua, gure jarrera ere bizka bat argitu nahi dugu gaurkoan. Euskal Herria Bilduk esan dezake prest dagoela, ilusioz dagoela, baikor dagoela, ziklo elektoral luze horri ekiteko. Eta ziklo oso horren helburutzat duela azken hitzordu elektoraletan erakutsitako goranzko joera bera mantentzea hemendik eta datozen deialdi elektoral horietan. Ezegonkortasun ekonomikoa da, aldiz, gaur eguneko egoera edo testuingurua nolabait baldintzatu edo ezaugarritu egiten duena. Ezegonkortasun ekonomikoa, eta badakigu Ukrainiako gerrak berak ezegonkortasun hori asko handitu duela, asko areagotu duela. Horrek ondorio batzuk izaten ari da, eta ondorio horietan nabarmenena dudarik gabe prezioen garestitzea da, eta ikusten ari gara prezioen garestitze horrek, prezioen gorakada orokortu horrek, nola baldintzatzen duen jendearen bizitzak, nola baldintzatzen dituen jendeak bere bizitzak aurrera ateratzeko dituen planak. Beraz, Euskal Herria Bilduk eginkizun nagusi bat du hitzordu elektoral honetan ere, eta da politika publikoak ezartzea jendeari behar duen babesa eta jendeari behar duen konfidantza emateko. Nolabaiteko disjuntiba edo dikotomia baten aurrean aurkitzen gara momentu honetan. Boteredunen interesak defendatzen dira, hala herritarren interesak dira defendatzen direnak. Horretarako, gu bigarren aukera horrekin gaude, eta horretarako beharrezkoa dela deritzogu botere politiko gehiago, botere instituzional gehiago metatzea horiek politika publikoetan gero gauzatzeko. Horretarako aldiz, badago beste eginkizun bat eta guretzat oso importantea dena. Testuinguru honetan badago nolabaiteko desafekzio bat ere, eta horrek eramaten gaitu nolabait gure oinarriarekin beti egin izan ohi dugun lanketa berezi bat egitera, gure oinarria guztiz mobilizatzera, badaramagu hilabeteak horretan, eta esan dezakegu ezker independentistarekin bat egiten duten sektore guztiak aktibatuko ditugula egon daitekeen desafekzioa gainditzeko
baina baita ere, Euskal Herria Bilduren kontra, hauteskunde hauetan, kanpaina honetan, egongo diren saiakerak indargabetzeko ere. Beraz, gure oinarri sozialaren aktibazioa, ezker independentistarekin bat egiten duten sektoreen aktibazioa eta mobilizazioa ere gakoak izango dira hitzordu elektoral honi arrakastaz ekiteko. Eta honekin batera gauza bat argi utzi nahi dugu. Eta uste dugu esan beharra dagoela, jada ikusten ari garelako nolabaiteko saiakerak edo eta nolabaiteko hitz antzu batzuk. Eta da, Euskal Herria Bildu ez da lokatzetan sartuko kanpaina elektoral honetan. Euskal Herria Bildu ez dute eramango, eta norbaitek saiatu nahi baldin badu, saia dadila, baina ez dute lortuko Euskal Herria Bildu jendeari interesatzen ez zaizkion debate antzuetara eta artifizialki eratuak izan diren debatetara eramango. Euskal Herria Bildu ez da horretan sartuko. Euskal Herria Bilduk badaukalako beste eginkizun bat, eta Euskal Herria Bildu kanpaina honetan mugatuko da bere irtenbideak proposatzera, bere proposamenak proposatzera, lidergo berriak proposatzera eta egungo arazoei beste modu batetaz erantzun behar zaiela azaltzera. Horretarako herrietan taldeak ditugu, horretarako herrietan ideiak ditugu, proposamenak ditugu, programa politiko oso bat daukagu, eta Euskal Herria Bildu horretara mugatuko da kanpaina elektoral honetan. Norbait, esan bezala, saiatuko da horretan, eta esaten dugu, nahi baldin badu, saiatu dadila, baina Euskal Herria Bildu ez da horretan sartuko. Egungo arazoei, irtenbide berriak, lidergo berriak eta egiteko modu berriak proposatzera gatoz. Hurbiltasuna, zintzotasuna, gardentasuna eta beti gogorarazten dugun bezala, zero ustelkeria kasu duen mugimendu politiko batetaz ari gara. Finean, bukatzeko, esan nahi dugu baikor ekiten diogula hautez zita luze honi. Baikor eta ilusioz. Azken urteotako lanak ematen duen lasaitasunez eta sendotasunez. Gehiago izateko, gure presentzia handiagotzeko, gure botere instituzionala eta politikoa handitzeko asmoz ekiten diogu ziklo elektoral honi. Horrela, Euskal Herri gisa ditugun erronkei modu hobean erantzuteko eta Euskal Herritarren interesak ere modu egokiagoan defendatzeko. Con la publicación en el BOE se han convocado oficialmente ya las elecciones municipales y forales y al Parlamento de Navarra del 28 de mayo. Tanto es así que con esta convocatoria también se abre el periodo para toda la tramitación del voto por correo. Es decir, que Euskal Herria Bildu ha habilitado un teléfono en cada territorio para la tramitación de este tipo de voto. En lo que se refiere a la convocatoria electoral o a la cita electoral del 28 de mayo, Euskal Herria Bildu puede decir que la afronta con ilusión y con cierto optimismo y con cierta tranquilidad y cierta solidez. Euskal Herria Bildu, aprovechando esta cita de hoy, también quiere presentar la que va a ser su lema central de campaña para el 28 de mayo. Es la que tenéis aquí atrás y es merezi o maite duzun herria. Barkatu, maite duzun herria. Es un lema que a nuestro entender transmite lo que significa para Euskal Herria Bildu este pueblo y sus gentes. Y también quiere transmitir que donde gobierna Euskal Herria Bildu mejora la vida de la gente. Con estas elecciones del 28 de mayo se da inicio a un ciclo electoral que será bastante más largo a partir de la cita del 28 de mayo. Seguramente a finales de año nos encontraremos con otra convocatoria que van a ser para las Cortes Generales del Estado y otra cita en el primer semestre del año que viene para unas elecciones autonómicas y europeas. Euskal Herria Bildu
Quiere decir que está preparada para afrontar dicho ciclo y convencidos de poder mantener esa tendencia ascendente, esa tendencia creciente conocida en las últimas citas electorales. Son tiempos de inestabilidad y de incertidumbre económica. La guerra en Ucrania ahonda más, si cabe, en esa inestabilidad y en esa incertidumbre, y la ciudadanía se está enfrentando a una carestía general de la vida, a una subida de precios general que está condicionando las vidas y los planes de vida de la gente. Por lo tanto, creemos, y es importante señalar ante este reto electoral, que nos encontramos en una especie de disyuntiva. O salvaguardamos los intereses de los más poderosos a cuenta del empobrecimiento general de la gente, o defendemos los intereses de la gente para darles más protección y confianza. Euskal Herria Bildu está con esta segunda opción. Euskal Herria Bildu opta por acumular más poder político e institucional para implementar políticas públicas que den más protección, más confianza a la gente. Pero también hay otras características de estos tiempos. Son tiempos de cierta desafección hacia la política. Para ello, Euskal Herria Bildu lleva meses consultando, hablando, tejiendo complicidades con su base social, porque consideramos que va a ser imprescindible, que va a ser necesario movilizar a toda nuestra base. Tenemos las bases activadas, tenemos las bases movilizadas, tenemos las bases ilusionadas. Todos los sectores de la izquierda independentista vasca también están en periodo de activación y creemos que va a ser necesario para combatir estos tiempos de desafección y para desactivar también cualquier intento que va a haber contra Euskal Herria Bildu. Y también con esto queremos hacer una anotación y hacerlo a tiempo. Y lo decimos alto y claro. En esta campaña electoral, Euskal Herria Bildu no va a entrar al barro. No conseguirán llevar al fango a Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu no va a entrar en debates creados artificialmente para tapar otros problemas, para tapar otro tipo de intereses en el que no se den debates encarados, debates que conciernen a las preocupaciones de la gente. No van a conseguir llevar a Euskal Herria Bildu al barro. Lo podrán intentar y seguro que alguien lo habrá, pero ello tiene más que ver con otros problemas, con falta de propuesta, con falta de programa y con falta de retos para hacer mejor la vida de la gente de este país. Se refiere a intentos que tienen sus lagunas programáticas. Y repetimos, Euskal Herria Bildu no va a estar ahí. Por eso Euskal Herria Bildu va a proponer nuevas soluciones, va a proponer nuevos liderazgos a los problemas vigentes, a los problemas de hoy en día. Euskal Herria Bildu propondrá nuevas formas, propondrá cercanía, sinceridad, transparencia y también dentro de ese modelo de hacer política, volvemos a recordar que Euskal Herria Bildu es un movimiento político en el que tiene 0 casos de corrupción. Por lo tanto, a modo de conclusión, afrontamos este ciclo electoral con ilusión y optimismo, con solidez y tranquilidad que dan lo realizado en estos últimos años y con la vocación de acumular más poder político, más poder institucional para revertirlo en más políticas públicas para los trabajadores y trabajadoras de este país, con la vocación de ser más, con la vocación de que Euskal Herria avance y que también lo hagan sus gentes. Eskerrik asko.